Tuah. Tua. Blade kecil, blade parallel boleh bagi sampai A. Dodo. Dodo yang badan klasik, tapi memang top lah, bagi S. Rugby. Rasa rugby ni lagi palu daripada Dodo tadi ya, dibagi dari depan dia. Sebab dia ada body, memang fit dengan body. I prefer warna pink. Let's go guys. Drago. Dia ada Kevlar, ada kaki, tapi dekat heavy cover mungkin kurang sikit daripada Thor tadi. So belakang Thor. Jebat. Jebat. Tapi bagi I prefer yang 3D punya support. I tak berapa suka pakai dekat heavy cover. Bagi I. Yang orang lain tak tahu. So ini I boleh bagi sampai B. Venom XR. Venom XR badan 2D tapi blade dia bising I boleh bagi B lah. Sila komen kat bawah, ranking korang macam mana. Let's go.